Dan siyam na minutos, kalpasan ti oras nga alas 6. Yung sakbay na papagayam, yung tagibasa ti Bulitilan Daniel, hasta mo ti nagiti kominyo, ti live Facebook, itkablawan tayo muna iti papagayam tayo unayat, at tumartarabay ti dahito ya programa sa umiwing ayo kilan Daniel, ti Lucanja, kita Western Pangasinan. Hasta mo ta probinsya ti La Union, Benguet Mountain Province, Abra, Ilocos Norte, Ken, Ilocos Sur, Pangrunan, ti Siyudad, ti Candon, ngayan, ti Radyo, ti Radpas, Ken, tumabutan, ti Dayto, ya Signal. Kitagtuyin, nagiti branded ang motorsiklo, Honda, Yamaha, Ken, Suzuki, Kaso, installment, anya pa ito, rayo, gagayam, umay kayon nag-apply. Tulungan kayo makairwar ti motorsiklo yun, ti Royce Crop Don Philip Marketing Corporation. Manipod Kandong Branch, Narbacan Bantay, Santo Domingo, Ilocos Sur, Ken, Abra. At dati agur uray 1,000 pesos. At dati makuyog na customer makairwar ti motor na. No dati sa Lutsudio tumawag, ti dayto ya cellphone number 0927-6952-099. Ino kumontak ti via messenger dito Alcantara. Mabalin mo ito, bumisita kayo. Karagiti na Dakama ta branch office ti Don Philip Marketing Corporation. Yung saan yung aliplipatan ng Ibagatinagan dito Alcantara Sales Manager. Ino'y bagayo nangagyo ti radyo ti Radpas. Karagiti madanunan nyo kakapintas kinaisem ababalasang to opisina ti Don Philip Marketing Corporation. Tapnoy sigila maala yung mutlang di 1,000 pesos no makailwar ti customer ti motorsiklo na. Free helmet, lifetime free service, free self-pay registration, set requirements to valid ID ken may salang ako mikar. Don Philip Marketing Tagur Uray kada kayo. Dagiti mo't nakabaya dun ti motorsiklo da. Yung kailangan yung nagiti original ORCR ti motoryo sa opisina ti Don Philip Marketing Corporation, Candon Branch, Candon City. Hasta mo taragdisan pa yan nakaala. Iti plaka ti motorsiklo da, manipod taon 2017, nagpababa 2014. Yung kailangan yung winiklem sa opisina ti LTO District, Candon City. Tugot yung lang nagitay original ORCR ti motorsiklo yung agraman valid ID. Wala pa pagayam. Nayo na pamalagip. Kumusta kayo dito luglugar yung papagayam? Medyo nalamis pa lang di pinagbaliw ti klima. Ti aldaw mo't napudot. Anos manin. Kasidegan, di February 14, aldaw dagiti musposo ako na adalap palabasit manin ti bibibig. Kita ito nga ti pamalagip manipod master control.
Assistance. So, napanunod ni Kongreso ako with the leadership of House Speaker Martin Romualdez na inugida ng program ng AKAP. So, dati yung AKAP ako, isa kabarbaro ng programa ng DSWD, and dito ako at dito sa bali na mabalik makaawat ng financial assistance. What's in store for the City of Love and Care, Candon City in 2026? February 20 to 22, MDS Candon City Chorale Festival. March 6 to 8, PBA All-Star Weekend. March, month-long celebration of the 25th anniversary of the cityhood of Candon City. April 5 to 11, Region 1 Athletic Meet. June, Asian Volleyball Champions Women's Nation Cup. September, Premier Volleyball League All-Star. October, Candon Arts and Music Fest. December, Feria de Candon. So what are you waiting for? Mark your calendars and let's go to Candon City. Welcome to this historic and momentous hosting of the National Hip Hop Program for the 2024 National Teachers Month celebration in our beloved Candon City. Indeed, hosting this event is an honor for our teachers, and this is the best opportunity for Candon City to express our thanks to our heroes, our teachers, who are in charge of molding our children. And under the 19th Congress, we have enacted RA 11997, otherwise known as the Kabalikat sa Pagtuturo Act. This act grants all public school teachers a teaching allowance in the amount of 5,000 per teacher for school year 2024 to 2025 and 10,000 per teacher for school year 2025 to 2026 and thereafter. Dan sa 18 minutos, alpasan ti oras ng alas 6. Kitablawan tayo rula pagayam, Mian Kayabyab, Camille Kakuskos, Reynalyn Garcia, Rosalyn Garriga, Roma Mituquero, Reyna K. Olevar, Marni Kabagbag, Don Philip Marketing Corporation, Candon Branch, Candon City. Ingastamot kina Angeline Bangulan, sa Dan-Ar, Santiago, Ilocosora. Aglawan tayo pa ila pagayam, Renante Asuncion, Soren Babatay, Kelvin Tolentino, Ryan Carbulataw, Roby Cabanilla, Ilamia Yunayon, Marcio Dacoy, Koy Bagani,
RG Javier ken Majel Banis, the Honda Elite Motorbike Sales Corporation, ken Don Philip Marketing Corporation, San Jose Narbacan, Ilocos Norte. Kastamutin Karapagayam, John Davis, Bergonya, Santa Maria, ni Jen Aquino, Susan Ramos Aquino, ni Sherisen Ricanya, Trevor Pinto, Waway Gallardo, Don Philip Bantay Branch, Bantay, Ilocos Norte. Kastamutin Karapagayam, Isa Lintoso, Norica Tubadlo, Kristen Soren, Serna, Jerome Payabyab, de Honda Elite Motorbike Sales Corporation, Santa Cruz, Santo Domingo, Ilocos Norte. Kastamot ken Maylina Villa, Robert Regonay, Jerome Rivera, Patricia Ma Motors, Santa Cruz, Santo Domingo, Ilocos Norte. Kablawan tayo mo na Artemio Cabangcala, Constantino Dolormente, Irenio Cabangcala, Tito Barchita, Hilario Cabangcala, Barangay Banukal, Lidlidda, Ilocos Norte. Kablawan tayo mo sa Pagayam, Rolando Gamuso and family, Ibagar Candon City, ni Roger Rodriguez and family, San Isidro, Candon City. Kastamutin ka na Mr. and Mrs. Roy Jodelyn Romero, Joanna Romero, Lidia Romero, Mrs. Dosi Marcanday, Rubio Galimuyo, Ilocos Norte. Kablawan tayo mo da Pagaya, Mangil Racoya, Ilantag Santa Cruz, Ilocos Norte, ni Agnes Obrero, Tita Lebban, Ilocos Norte, ni Linda Ontar, Elsie Ontar, Tariwas, Bani, Pangasinan. Kastamutin Karapagayam, Anita Labayog, Jinwandas, Monsing Arsiaga, Tibigbiga, Sudipon, La Union. Tapay kablawan tayo mo na Pagayam, Alex Manaog and family, isa pang Galimuyo, Ilocos Norte, Pastor Ano and family, si Rubio Galimuyo, Ilocos Norte, si Rebecca Dagsi and family, si Kalungbuyan, Galimuyo, Ilocos Norte. Kablawan tayo para Melba Rosario, Imelda Valdez, Barangay Patpata, Siken, Candon City, Camille Gasatan, Barangay Paypayad, Candon City. Kastamutin Karapagayam, Bill Magani Gabwatin family, Ipariok First, Candon City, Edna Galon in family, Ipariok Siken, Candon City, Daniel Galcon, Tikalawan, Candon City. Kablawan tayo mo ni Edna Tolentino, Kisilag Santa Maria, Ilocos Norte, Linda Inurilla, ti Arnab Salcido, Ilocos Norte, ni Princess Ulburo, ti Caburaw, Santiago, Ilocos Norte, ni Venus Monte, Tubidan, ni La Trinidad, Benguet. Kastaw kablawan tayo ni Pagayam, Delma Sullivan, John Sullivan, ti Mabilig, Siga, Ilocos Norte. Kastaw Karapagayam, Mr. and Mrs. Pablo Sali Bautista and family, Pipi Bautista and family, de Barrientos, Luna, La Union. Kablawan tayo mo ni Jericho Lucero, Tiquerino, Tagudin, Ilocos Norte, ni Mina Isladi, Tararampang, Balawan, La Union. Kablawan tayo mo ni Batput Las Igan, Dawasin, Naimi Francia, Romel Francia, di Person Inurilla, Doming Inurilla, Luis Gannad, Mr. and Mrs. Leopold Eileen Gannad, Concepcion Gregorio del Pilar, Ilocos Norte. Kastamutin kay Norme Batingan, Nian Batingan, Rio Batingan, si Barangay de Guzman, Mabini, Pangasinan, kay Merlin Oma, in family sa Samang Norte, Ulinaw, Pangasinan. Kablawan tayo mga ni Dona Abungan,
Lizzie May Orbos, Jamaica Maymay, Rosel Largo, Asli Tumbaga, Maricel Abungan, di Barangay Kulayo, Bani, Pangasinan. Kablawan tayo mo na pagayam, Mr. Ruelio de la Cruz and family, Titinan, Santa Maria, Ilocosora, Narno Dueling and family, Tidasay, Narbacan, Ilocosora, Espiritu Salvador and family, Cabarwan, Santa Maria, Ilocosora, Kenneth Florencio Suliba and family, Tapato, San Esteban, Ilocosora. Hasta utara pagayam, Linvira sin family, Ibang Bangar Burgos, Ilocosora, Alci Ansita in family, Ibang Layan, Narbacan, Ilocosora, Anthony Duheling in family, Dabur, Narbacan, Ilocosora, Ilsani Calderon Montero in family, Kinarayan, Narbacan, Ilocosora. Ablawan tayo mo sa pagayam, Daniel Abalos, Orlando Abalos, Rinaldo Villaros, Lorenzo Sebain, Nilangkwa, San Emilio, Ilocosora. Kay Gastamutin, Ken Kirby Villaros, si Barangay Matubwe, San Emilio, Ilocosora. Gastamutin ang Mr. and Mrs. Edwin Leonor Quaresma, Alcantara and family, Sinalasin, Santiago, Ilocosora. Ablawan tayo mo ni Idulwa Manani, Tiradyo Kalugaran, Claveria, Cagayan, ni Lovely Angel Muken, Astag Rosela, Kawili, Tikulaw, Claveria, Cagayan, Nita Nibab, Kanyente, Binavista, Claveria, Cagayan. Igastamutin Kilpagayam, Fridarin Ortiza, Tilogtutuan, Gataran, Cagayan, Marlo Nagbayani, Rodrigo, Tikulaw, Claveria, Cagayan. Ablawan tayo mo ni Glory Bayong Ibya, ni Santa Maria, Ilocosora, ni Mansell Emiliano Takadina, Tinambuangan, Kabugaw, Ilocosora. Kita tingarot yung munadani yung intay basa, managapaw yung pagayam Jolindis, Nora, Baysa, Matias, Itagat, Sor, Claveria, Cagayan, Idani una na Paulwan, or Orion ka. Nabayagan, nabayagan, dahil naude pa nakakitak, tinaumbi ang mata madyak amunuan niya, di kayat na ngay pasimudagan. Saan na nagbilbilang ititawan, yung kapno pa'y laydi, naudingin nak maimbingan. Imot mo wakas man lasamuin, anang punas ukupak asanang. Adon nalawag, tinaliday nga agsapa, ado amalang, ado ko ti panagsagaba, dapon mabilang, dagdulila nga agpatnag, ngawan ka, biyag ko dito yarpada. Gut-gutik-gutik, kitdi, dagidi at tagainag. Ngayon tunda nakapay, ngagsubli, tiginak. Kauray ko na, kanay tabo nun tilagip mo. Saan gayam, aday tati kinapudno. Rin kailiw ko, tikadam ni tiarpad ko. Tapnoy ti baot ti salimsem, adda ka sumangbay.
Dento matuukan, iliw nga guray, amang pasungat, aragitiyag sapa sumangbay. Sulay ta ti Dani wana paulwan, orayeng ka. Managapog in Julindis, nurabay sa Matyas, tagat sur Claveria, Cagayan. Tagtimot nga rod ti Maysa Sunata, amay pakuyog ti Dani na. Sininak marikrik na gaput na laos nga iliw kuken ka dan tanawagan ka abay titawa bareng mapasang pet ka agurayak biyakwa mailiw akong bara niyagek mo nadagsen ninak marikrik na gapot na laos nga iliw kuken ka dan tanawagan ka abay titawa bareng mapasang pet ka
malagsakan na datoy tata, makakaduak dagito yung tutubo na datoy tata. So, doang nga grupo ti datoy tata, one are the scholarship grantees of the CHED's Smart Scholarship Program. Kat, I think there are 95 grantees. Isu dati makaalati 25,000. And that's a new scholarship program nga new program nga naramid ti Congress. So, and the second group nga dati tata are of course our government internship program. Isu dati napili nga for the GIP program. I think they're here for a total of 66 days lang ang trabaho. So in total 26,400 ti maala ti may isa nga GIP for that 3-month period nga naala da dati GIP program. Dapat sa 47 minutos, pasangwanan ti oras nga alas 7.
Kablawan sa Arula Pagayam, Renato Ting Orden, Linda Tabor, Sirlin Rivera, Tortiga Baknutan, La Union. Hasta mutun ka na Pagayam, Rita Puro ti Kabugaw, Ilocosora, Lindy Lorita ti Magsingal, Ilocosora, Edgar Marquez ti Bukayabra, Abi Kita Sol, Joshua Kita Sol ti Kawayan, Ilocosora. Hasta mutun ka na Pagayam, Lorde Poselero, Marlita Gamata ti Lintik, Banayuyo, Ilocosora. Hasta mutun Robert Badilla, Randy Badilla ti Barangay, Gaspi, Galimuyo, Ilocosora. Kablawan tayo mga ti Pagayam, Nestor Sumawi, Jose Galindo, Edwin Tiluntino, Tinaratan, Salcido, Ilocosora, Gastam, Tinelves, Ulanyo, Joy Ulanyo, ti San Pedro, Candon City. Kablawan tayo mga Pagayam, Tire Alcantara and family, Marilyn Pitarque and family, Bilal Alcantara and family, Los Alcantara and family, Ismail Gaboy and family, Mr. and Mrs. Ruben Norma Valdez and family, di Barangay Waigdaya, Candon City. Hasta utin Lito Turalba and family, Lito Turalba and family, di Barangay Kalumbaya, Galimuyod, Ilocosora. Yan Elvina Rosendo, di Barangay Kalimugtong, Galimuyod, Ilocosora. Kablawan tayo mga di Perlita Mika, Ironelia, Rita Manzano, di Kalawakiw, Salcido, Ilocosora, ni Ana Kasim, di Butubot, Balawan, La Union, Sali Baging, di Talimpugo, Balawan, La Union, Marta Sabado, Cassandra, Antonio Cruz, di Ginaburan, Balawan, La Union. Kablawan tayo mga di Lorna Bumaksa, di Poblacion Villavisosa, Abra, Carmila Bilandres, di Pilicanabra, Anila Asuncion, di Bangadabra, Sorina Divina, di Balasiwan, Santa Maria, Ilocosora, Inimian, Braseros, Ipakang, Santa Maria, Ilocosora. Kita tinor ti Dali yung hindi basa, Managapugil Pagayam, Angel Rakuya, Tilantag, Santa Cruz, Ilocosora. Ti Dali yung nana Paulwan, Parparmata. Naganinaw ka tuwi Parmata, Anapwan ti Lailo, Anagparangan tanagsaway, Singin nakalid mo, Nyabrasam naglalamuyot, Adakulap mo, Iyawan dwa-dwa, Asimmangbay dito'y silong ko. Ararapapag, lagi tinagparangam nga aldaw. Tinjak ni namnama, dumteng nagalawaw. Dahil di arakop pamatig mo, as manasok ka nagpukaw. Dakon masarkadan, itsakon tagam mamangaw. Dahil di pasit ti aldaw, naglabas ti biyagta. Jak may waksi ti lipat, uray kak nun tungata. Kada tanda lagi, yami na nagbaltanta. Anang tud tinakana, asaom ti sagrap kukin ka. Numuray bulan kintawan ti aglabas, uray jak mangigan sa timog kinarasas.
Uraya nga unak ti panubok ti manasanas. Ganinaw kan tulata ti parmata apasit tinaglabas. Sulay ta ti Dani wana Paulwan parmata nagapogin awil rakuya ti Lantag Santa Cruz Silocosara. Kitad tuimot nga rod ti may sa sulata amay pakuyog ti Dani na. iti panang irogi kadag ito'y nga produkto ket gapo iti tagtaga inup
nga nakita dagiti nang aramat nga saan nga mamo nga bababae kas kadala lalaki ket pinaramid ko dagitoy gapota kahit nga makita dagiti nang usar ket isumet ti tao gayam ti mangusar so ti nakairogyana dagiti nga kwa nga panakaaramid na dagito inspirasyon dagito tapno ado ti mang ammo tapno umayda ta isupay ang kwa pang sapulan dati kahit nga saon dagito ta no mausar ka dagiti pagpaboya ket makita met ti pagsayatan na ken ibongan na no dagito ket tapno saan nga mapukaw no ada dagiti mayat nga mangsoro umay dalata ket may soro kadakwada sa kaminto agsasarita no kasano ti kastada nga agaramid dapay dagiti daduma nga produkto kas kumaka dagiti kasay kas kada sulibaw tamar aramat ngamin dagito iti entertainment uno pagpiesta uno na duma-duma nga pagpaboya ang kwakas kasigodan dagiti IP ano dagiti disenyo ado no dagiti makikita dito dragon kaskada bilit mabalin mo dagito built bags dagito backpacks kaskada dumapay nga makunang pasit dagiti laga oray anya nga disenyo kabailan dagito nga pataudin. Ay katuon apo no dagiti makakita ay siwawaya kayo latang awison tinumutoy biyang ta danunan dagitoy no ada kasapulan. Seven healthy habits para sa healthy Pilipinas. Galaw-galaw baka ma-stroke like bike, jog, jump, rope. I'm so kumain ng sapat, dapat balance. Kahit pinggang Pinoy, malami. There you have it. Isa sa 7 healthy habits, sundin. Do it Leia. Kalusugan ay unahin at mamanahin ng mamamayan. Ay healthy Pilipinas, malakas sa magandang bukas. Ang bawat Pilipino sa mundo, sa ulan ng pitong ito. 7 healthy habits mo na go. Move more, eat right, be clean, live sustainably, get vaccinated, don't smoke, lessen alcohol, say no to drugs, care for yourself, care for others, practice safe sex, do no harm, put safety first. Do it na yan sa Healthy Pilipinas. Dapat 2 minutos sangwanan ti oras nga alas 7. Ikablawan tayo mo't nga Rodi Pagayam, Orini ko Bustamante, manariman nga buy-buya ti live Facebook, ti programa sa Mimingayo, kendandani ti Lokanja. Ikablawan tayo mo't nga Pagayam, Roslyn Yanga, Hazel Ramos, ni Sita Gaja Valdez, ni Mian Arias, Yolanda Rosario, di Barangay Patpatasi, kay Candon City. Kamutin Grapagayang, Carmelita Murao, Nelson Murao, Bibi Murao, Kamutin ti Villanueva family, Puntao Yuip family, Moswila family ti Barangay, para tong treat Bangar La Union. Kablawan tayo mo na Pagayam, Rig Lawagan, Manuel Kidaog, Naana Kidaog, di Barangay Babayuan, Santa Cruz, Ilocos, Astamutin Kimbin, Saludo, Abid Saludo, Nixon Lacuase, Domingo Mansano, di Barangay Amaraw, Santa Cruz, Ilocos. Kablawan tayo mo at ni Roelio Ortiz, Ronaldin Ortiz, Jonalyn Ortiz, Jogardiniam Ortiz, Rocio Ortiz, ni Ronami Ortiz,
Pinagsabaran sur Balawan, La Union. Tamutin kinramdi sa Florte sa Lapasap, Kabugaw, Ilocosora. Juan Ramirez Ortega, John Garcia Ortega, Julie Navarro, George Ramirez, San Fernando City, La Union. Mastamot kinipagayam, Adila Rivera, Green Valley, Baguio City. Aglawan tayo mo tikan Kantuban, Rondalia Group. Mas karapagayam, Alejandro Culas Banwa, Carino Dimas, Willie Martin, Vergara Ginatang, Betsy Bakdayan, Fernandez Calaso, Inglin Gayadan, Ti Barangay, Alomsing San Emilio, Ilocosao. Hasta mo Barangay Captain Dinso Banwa, Barangay Kagawar Arcadio Gomalyo, ni ex-Captain Roberto Valverde, Sibsibo San Emilio, Ilocosao. Naglawan tayo mo na pagayam, Yuniso Dakanay, Clarita Ragos, ti Barangay Kalautit, Baknutan, La Union. Tamo ito ni Mr. Renato Mirna Pascua, ti Ortiga, Baknutan, La Union. Paglawan tayo mo ni Barangay Captain Alfredo Cawes, Barangay Kagawa, Gigi Coeco, Diokwe Cadorna, Linda Palo ni John Byron, Emberelio Ambabag, Barangay Banukal, Lidlidda, Ilocosao. Tamutin Karapagayang, Sheila Romero, Salvador Romero, Fidelina Romero, San Miguel Burgos, Pangasinan. Hablawan tayo mo ni Glory Gayaw, Emily Tumupia, Talabel Tumayo, Marilyn Antolin, Kenelminia Ramos, ni Barangay Kalitong, Burgos, Ilocosao. Lawan tayo mo sa pagayam, Rick Rivera, Michael Katabay, Roming Carolino, Bonifacio Pilong Divina Jr., Ray Bain, Ken Edwin Sullivan, Don Philip Marketing Corporation, Alaminos, Pangasinan. Hasta mo ito kila Gusto Ligaspe, Benito Alcantara di Barangay, Kalyawon, Tagudin, Ilocosao. Lawan tayo mo ni Iliboy Lobindino, Emily Lobindino, Mercio Lobindino, Angel Lobindino, Kilwelio Ligaspi, Barangay Gilong Dalawa, Lilam, Ilocosao. Naglawan tayo pa na pagayam, Armando Muñoz, Roger Sibayan, Domingo Lopez, Rodolfo Pablo Dante Sibayan, Rodel Coloma, Rodrigo Macanas, Elminio Miren, Fernando Pablo, de Barangay Losong Norte, Bangar, La Union. Hasta mo ito Karapagayam, Delia Kidangin, Deo Kidangin, Ricardo Calagues, Roselyn Calagues, Ronaldin Dongpain, Rialin Benito, de Barangay Sariwan, Salcido, Ilocosao. Lawan tayo pa ni Macario Abaya, Jose Abaya, Warlito Abaya, Jomar Abaya, Clarissa Abaya, Cyril Abaya, Kinimi Abaya, Isicho Pantar Villa Hermosa, Santa Cruz, Ilocosao. Lawan tayo mo ni Janus Car Orpilla, Janis Orpilla, Dante Orpilla, Crisanto Gabayan in family, Naya Gabayan in family, Barangay Salvador City, Andon City. Hasta mo ito nga Mr. Mrs. Marshall Mila Olvinado in family, Mr. Mrs. de Gloria Olvinado in family, Mr. Mrs. Eleonora Castro in family, hasta pa Gianni Olvinado, Guillermo Olvinado,
Natalino Albinado, Fredo Albinado, Roger Albinado, Teddy Albinado, Pagkapakin Pedro Orpiano, Rode Biahe, Lobi Castro, Lobina Castro, Amin na Pamilya Albinado, Orpiano Ordinado, sa Barangay Patpata, Balawan, La Union. Kablawan tayo mga Mr. and Mrs. Arnel Quaresma in family, Mr. and Miss Maribel Serrano in family, Mr. and Miss Gerald Quaresma in family, Mr. and Miss Alan Limon in family, Mr. and Miss Alexander Limon Sr. in family, Hasta kin Jojo Toledo kini Barangay Punong Barangay, Niño Calip in family, kina amin na Barangay Officer Olo Norte, Santiago, Ilocos. Kablaw dahil ito nagapog in Barangay Kagawa, Wawi Limon, Olo Norte, Santiago, Ilocos. Tamot kin Albert Cacho Almasan, Pilar Abra, Raymond Cadosio, Tambulugan, Narbacan, Ilocos. Tapos kin Apil Gabislan, Nandaya, Abilina Docomos, Magday, Arja Abilan, di Barangay Bitong, Nalimuyod, Ilocos. Kita ito'y pangarod ti pamalagip, manipod, master control. Po si Jane Vallejo and I'm graduate of Don Mariano Marcos Memorial State University, and first and foremost gusto ko pong magpasalamat kay Ma'am Congressman Deputy Christine Singson, kasi kung wala po siya, hindi po magiging possible na mukha po namin yung mga allowance namin na parang ganito. We're so privileged po na matanggap namin yung mga ganito. Kasi yung ibang students po, hindi po sila nakakuha ng ganitong kalaki na every semester nakakuha. Yung iba po kasi 5,000 one time lang po yung nila, financial assistance. Tapos kami po, every semester we're so lucky po. Tanga bigat isumuti pangalam anti dagiti scholars. So year in year out, malala da dati allowance nga gaputi CHED because they were granted a scholarship. So congratulations to these 66 students nga amok nga to get a CHED scholarship, ko they're like one of the top students dito yung district tayo for them to get the Tulong Dunong, to be part of Tulong Dunong program of CHED. So congratulations man kada kayo. Let's wander La Union's Tangadan Falls. The perfect side trip after surfing the waves. Hike along the scenic trail and be greeted by the majestic 50-foot falls. Wow! The best part? A dip in its cool, refreshing waters. Seek more thrills in La Union or in the next virtual adventure. Ti tsunami ket saan anormal nga panagdakkel ti daluyon iti kabay-bayan. Gapo iti napigsa agin kinet iti ansad iti baybay. Dagiti daluyon ket mabalin ang natupay ng iti lima Amerika. Amuan no adda dagiti piggad na senyales ti daluyon iti kabay-bayan. Amuan ti lugar apagbakwitan ken ti kadarasan ken katalgedan adalan apakadanunan daytoy. Makipaset kadagiti panagsanay ken panagsagana dagiti komunidad para iti idadateng ti layos. Agmula ti bakawan ken dagiti rumbeng nga kayo nga mangtengel ti daga nga mangriggaay iti igid ti baybay. Isagana ti gobag ang nakargaan kadagiti kasapulan ti sanga pamilya. Let's
Dan 8 minutos, alpasan ti oras nga alas 7. Itatuyin dagiti brandi da motorsiklo, Honda, Yamaha, Suzuki. Pasor installment, anya pa ito urayin nyo gagayan. May kayo nag-apply, tulungan kayo. Ang makainuwar ti motorsiklo yun, Royce Group, Don Philip Marketing Corporation. Manipod Kandong Branch, Narbacan Bantay, Santo Domingo, Ilocosor, Ken Abra. At data uray 1,000 pesos. At dati makuyog na customer ang makainuwar ti motor na. At dati sa Lutsudio tumawag ti dahito yung cellphone number 0927-6952-099. Ino kumontak ti Via Messenger dito Alcantara. Mabalin mo tabong sita kayo. Paragitin na Dakama ta branch office ni Don Philip Marketing Corporation. Kung saan nyo liplipatan ng Bagatinagan. Dito Alcantara Sales Manager. Ino'y bagayo ng ugyo ti radyo ti radpas. Paragitin maganunan nyo kakapintas kinaison. Ababalasang to opisina ni Don Philip Marketing Corporation. Tapnoy sigila maala yung mutlan di 1,000 pesos no makailuwar ti customer ti motorsiklo na. Free helmet, lifetime free service, 3 years LTO registration, kit requirements to valid ID, ken may salang ako mikay. Don Philip Marketing Tagur-Uray, kada kayo. Dagiti mga nakabaylon ti motorsiklo da, kaya lalan dagiti original RCR, ti motoryo ti opisina ti Don Philip Marketing Corporation, Kandong Branch, Kandon City. Hasta mo tin karagtisaan pa'y, anakaala ti plaka ti motorsiklo da manipod taon 2017 nagpababa 2014, kaya lanin winiklaim sa di opisina ti LTO District, Kandon City. Sogot yung lang nagitay. Original URCR ti motorsiklo yo, agraman valid ID. Kablawan tayo roda pagayam. Barangay Kagawad Mario Bare, Barangay Trusilang Elena Banto, Barangay Secretary Leche Guerrero, Barangay Captain Ricardo Bielo, Barangay Nagribkan Santa Lucia, Ilocosor. Hasta mutun Karapagayam, Amor Salebo, Rinso Lawage, Julieta Lawage, Ronnie Alcantara de Barangay, Karapbak, Galimuyod, Ilocosor. Hasta mutun Karapagayam, Jobilito Bustamante, Morenico Bustamante, Provincio Bustamante, Barangay Patpata, Balawan, La Union. Maglawan tayo mga niya Ariel Lopre, Mariel Lopre, Yolanda Lopre, Joel Lopre, Marilyn Ison, Mericle Ison, Lia Ison, si Daniel Orbos, si Barangay Katulay, Bulinaw, Pangasinan. Maglawan tayo mo ti Badwa, pamili kin Garcia, pamili Lumaba, Kinabapaya, Bilabiso, Sabra. Ablaw dahil ito'y manipod, ti Gumintong family, ti Barangay Namatikan, Santa Lucia, Ilocosor. Ablawan tayo mo na pagayang April Abilio, Mary Joy Abilio, Rodrigo Abilio, Milanio Rubang, Nelsie Rubang, ti Barangay Amgin, Kandon City. Hasta mutun Karapagayam, Ruli Gabaldon Laperte, Dina Minandaya, ti Barangay Baringkukurong, Suyo, Ilocosor. Hasta kay Richard Chaan, ti Orsalan, Suyo, Ilocosor. Aglawan tayo mo ti Barangay Captain Pedro Obuan, Barangay Kagawad, Alfredo Baclayon, Doris Ramirez, ni Barangay Mabilig, Sigay, Ilocosor. Hasta mo tingin Milani Kabamban, Marsan,
Delvin Ganadin, Barangay Tangke, San Fernando City, La Union. Paglawan tayo mo di Barangay Captain, Joselito Magpali, Ricardo Sibayang, Frankel Mirol, Sopido Bagoyo, Narciso Abasa, Nestor May, and Johnny Picua, Bangar Rispan, Radio Group, Bangar La Union. Kablawan tayo mo ni Sirato Martinez. Nanarte, good evening, sir. Hasta mo ting kapagayam, nahimbag ng oras, kin kanitong tiday ito ngayon ka pa nagbibuya, tilay Facebook, ti programa, sa aming ayo kinandani, tilukan dyan. Kita tingaro tidani, wana paulwan, iturak to ti saam, managapo kin pagayam, Aileen Verso sa kabab, si Pantay Tamurong Kawayan ni Locotaran, kung ito yung tada sa Jepagilian, si Bulog na Itali. Napasaga kitigalis tidilam, kadagiti kari kinsapatan, itnam namal, adi nagtuwal lilawan, inuy pulbo, iting arab pitanam. Nalukoy nak anamati kinka, sinunas mo amin, adwa-dwa kinaripapa. Sinursuro ka ngaydunin, ilang sakit to'y puso. Imno alilaw na, iturak to, isang kinapos, panagtutuko. Jak sa pulon ti balitok, inanamal kasyak, ilikdiktar tapuson, pagse kasyak to, tagtagikwa tadungom, kabinunid mo tirigat kintuk, kin karanggay mo itilamis kin pudot. Yak kayata panunutan babawiak to, anak pa'y balod ti sudi sa pamatig mo. Di mon tura daulan ti panagtalik ko, imno pagang angawan na ititurak ti agos, pinsanang ti panakapay. Surayta ti dani wana paulwan, iturak ti sam, nagapo kin Aileen Verso sa kabab, Pantay Tamurong Kawayan ni Locotaran, ang dahito yung kada sa Jepagilian, si Bulog na Itali. Kitagtrimot nga rin may sa sunata, ang may pakuyog ti daniw na. Malagip mo pa'y ngata,
day tarik na gapot dungukyan ka demon imbilang syaktayin ka sinaktan awan pa check akar karem kinaulbodamin nasamit kang agsarita pamarang amin dayta awan pa check akar karem kinaulbodamin nasamit kang agsarita pamarang amin dayta malagip mo pa ingata ita taadda ka imbati manamnamat asyak tay sublianam ulbudalilaw kagayam Jakman lamay turen saktan day tarik na gapot dungukyan ka demon imbilang syaktayin ka sinaktan awan pa check akar karem kinaulbodamin nasamit kang agsarita pamarang amin dayta awan pa check akar karem kinaulbodamin nasamit kang agsarita pamarang amin dayta awan pa check akar karem kinaulbodamin nasamit kang agsarita pamarang amin dayta awan pa check akar karem Lernel Auto Supply Furnitures and General Merchandising agla ko tinalaka ken di kalidad a piyesa dagiti lugan kas kumay Toyota, Isuzu, Mitsubishi, Mazda, Puso ken Jeep agla ko na pa iti amin na klase ti baterya kas kumay ti Motolite, Electron, Stallion ken Inner Strength tapay ti pilid a Goodyear, Gaha, India, Thailand ken China Tires agraman ti interiors da adapay ti mulye ken radiator gumatangan pa iti motorcycle parts ken electrical parts at dapat iti aparador, stunted, divider, stroller, double beds ken monoblock chairs at dapat iti piyesa ti Yanmar ken Kubota ken appliances. Masarakan ti main store iti Waigdaya, Quezon City 077-254-0115.
Iti Barangay San Jose 077-254-0067. Iti San Juan 077-254-0085. Ken iti Santa Cruz 077-302-0705. Lernel Auto Supply, Furnitures and General Merchandising kukuha kanimat matunan. Da Nelson ken Lerma Chowa ken dagitian nakda. Medical services closer to the people. And so for the last week or so, the Lab for All team went to different municipalities. They went to the municipality of Quirino, municipality of Cervantes, the municipality of Santa Cruz. There were over 3,500 patients that received medical services. Dapat dito sa Candon, pero sabi ko ng mayor ninyo, sa iba na lang kasi set na daw sila sa Candon. Libreng laboratorio, libreng konsultasyon, for all, at libreng gamot para sa lahat. Maysa kami nga napili. Dakal unay nga tulong daytoy, ta libre amin, ang laboratory, x-ray and everything, pati dental, and of course, the agas. Nasaya at med sir ta, natulungan da kami nga marigrigat, adumot tinanai paranod na kanyame. Libreng laboratorio, libreng konsultasyon, for all. Very grateful kami iti opisina ni Congresswoman Christine, iti panakay-prioritize ti Quirino. And grateful kami mutlang iti opisina ni First Lady Liza Marcos. Siyempre, siguro amuda nga mas kailangan mi dito ngamin iso nga inpaigda dito yan. Considering the ni biyahe ngamin. Iso nga, thank you very much. Thank you very much. Namin sa inyo, pangangalagang pangkalusugan sa bawat isang Pilipino. And thank you also to especially for the Love for All program spearheaded by our First Lady of the Republic of the Philippines, Luis Araneta Marcos. We thank her na she chose Candon for, and of course, yung Love for All program natin, it started last Thursday, and we thank them na yung medical services at least napadala ulit through the Love for All program. Unay inyag ito ni First Lady dato yung Love for All. At makita tayo mati kaaduti tattao nga may parati dato yung programa na medical mission kan adu pa rin kita other age. Dan 28 minutos, alpasan ti oras ng alas 7. Ito na ni Sirato Martinez. Ito'y Manolo Portex, Bukidnon, Mindanao. Salamat po. Sana ko na shout out Martinez family. Isa San Nicolas, San Esteban, salamat. Nagkapuray tagin Sirato Martinez. Ada sa Jai, Mindanao. Pablawan tayo nga roon na pagayam. Henry Navarrete, Neria Navarrete, Jonathan Navarrete, Ginali Navarrete, Laja Amore, Gerardo Canton, Maria Canton, Florencio Canton, Landino Abungan, Kin Marisa Abungan,
ti Barangay Kulayu, Bani, Pangasinan. Hasta mo itong karapagayam, Cesar Balleos and family, Vivencio Iniego Sr. and family, Ryan Balleos and family ti Barangay Alangigan, Sikin, Candon City. Kablawan tayo mo't ni Pagayan, Bobby Gorospi, Larry Ababa, Tipidpid, Santa Cruz, Ilocos Sur. Hasta tin Mark Anthony Gratuito, ti Villarica, Candon City, ti Lester Gallita Duga, ti Paok Norte, Santa Lucia, Ilocos Sur. Hasta mo ting Bernardita, ti Baton, ti Bognay, Candon City, ti Janice Ragunton, at Chica ti Pantara, Villahermosa, Santa Cruz, Ilocos Sur. Kablawan tayo mo ti Barangay Captain Joselito Magpali, Ricardo Sibayan, Rangel Mirol, Chopilo Baguyo, Narciso Abasa, Nestor Mael, Johnny Piqua, ti Bangar Rispan Radio Group Bangar La Union. Mablawan tayo pa ila pagayam, Vito Alcantara, Domino, Lisa Cortez, Prodelisa Reyes, Beatriz Basilan, Mililu Dapiawen, Larita Domingo, Tisetso Balansay, Abugaw, Suyo, Ilocos Sur. Kastamutin karapagayam, Willie Romero, Tiaglawan, Santo Domingo, Ilocos Sur. Mr. and Miss Berelio, Regelina Domingo and family, Mr. and Miss Binamin Brenda Rante and family, Mr. and Miss Eliomar Pez Domingo and family, ti Barangay Nalbo, Santa Maria, Ilocos Sur. Hasta mo itong karapagayam, Joe Bilengawat Salon, Adelina Bogasto, ti Barangay Rapilap, Candon City. Lawan tayo pa ila pagayam, Filomeno Gakusan, Isberga Gakusan, ti Barangay Danar, Santiago, Ilocos Sur. Hasta mo itong karapagayam, Edwin Asuren, Bisquera, Bango Dabra, Itis Mina, Kaburaw, Burgos, Ilocos Sur. Hasta kin Jopper Bilaso, Jopper Dangkikan, si Barangay Babayuan, Santa Cruz, Ilocos Sur. Pablawan tayo mo ni Jose Valdez, Gaya Balbeng, Claudine Barruga, Daniel de Rosario, Miriam Corbeto, John Balocana, Kinisansan, Sumakyab, kinagita amin nakakadwada, Claudia Nestor, ni Barangay Bedbiday, Galimuyod, Ilocos Sur. Pablawan tayo pa ng Matiri sa Gaboy, Dan Albert Langad, Lucila Ilgamo, Sang Reclusado, ti Barangay Rubio, Galimuyod, Ilocos Sur. Kablawan tayo mo ni Cesar Gakutan, Lolita Gakutan, in Gakutan family, San Nicolas, Candon City. Asamutin ka na Third Master Sergeant Arthur Passion, Cora Passion, Mati Passion, ni Cisalin, Barangay Captain Mr. Mrs. Rubin Mamaklay, ni Barangay San Roque, Santiago, Ilocos Sur. Kablawan tayo mo ni Pagayam, Durante Gramay, ti Santo Tomas, Candon City.
ni Lia Gawat, ni Sil Gawat, Loris Gawat, ti Barangay Aterman, Candon City. Astapay kada Mr. and Mrs. Abraham Avalos and family, Mr. and Mrs. Rodrigo Mariano and family, Mr. and Mrs. Reño Antolin and family, Mr. Gregorio Avalos and family, Ms. Edna Escobar and family, Mr. and Mrs. Abraham Avalos Jr. and family, Sabangan, Pinggan, Burgos, Ilocos Sur. Kunamo ni Tony Boy, Minusaba, Palacol. Bag na oras mo, sir. Ablawa man amin, matagaduras, bawas Ranyag, Santa Lucia, nang Runa, ti Tubiera, Minusaba, Ken Palacol family. Agyaman sir, Tuy. Umablaw, Tony Boy, Minusaba, Palacol. Kawain lalaim bag nga oras. Kinlabiw amin di tanay duras. Santa Lucia, Ilocos Sur. Tangunan kin Tony Boy, Minusaba, Palacol. Kita tuy pa nga ro ti pamalagip manipod master control. Welcome to this historic and momentous hosting of the National Hip-Hop Program for the 2024 National Teachers Month celebration in our beloved Candon City. Indeed, hosting this event is an honor for our teachers, and this is the best opportunity for Candon City to express our thanks to our heroes, our teachers, who are in charge of molding our children. At Congress have taken this mission to heart. And under the 19th Congress, we have enacted RA 11997, otherwise known as the Kabalikat sa Pagtuturo Act. This act grants all public school teachers a teaching allowance in the amount of 5,000 per teacher for school year 2024 to 2025 and 10,000 per teacher for school year 2025 to 2026 and thereafter.
Sama-sama Kapit-bisig at tulong-tulong ang mga Pilipino. para makamit ang isang hangarin. Pilipinas na ligtas at malakas. Humanda ng makilahok sa mas pinatibay na kampanya kontra COVID-19. Sa booster, edukasyon ng susunod na henerasyon, Pinas Lakas. Trabaho't hanap buhay, Pinas Lakas. Kalusugan, Pinas Lakas. Lahat ng komunidad mula Luzon, Visayas hanggang Mindanao, lalong Pinas Lakas pa. Huwag nang magpahuli, sama-sama tayong babangon muli. Magpa-booster na para sa Pilipinas na ligtas at malakas. Sabay-sabay sa booster, Pinas Lakas. Today ako sa payout ni dating programa Tulong Eskwela Program nga nagkaputi programa Dapat 20 minutos, kasangwanan ti oras ng alas 8. Ikablawan tayo ngaroon na pagayam, Ben de la Cruz, Belinda de la Cruz, Jason de la Cruz, Benito Ruiz de Barangay, Pinipin Santa Cruz, Ilocos. Hasta mo ito yung Rene Bernal, Cesar Bernal, ni Chris Bernal, ni Barangay Lasod, Santa Cruz, Ilocos. Ni Brenda Riula, ni Barangay Barakbak, Tagudin, Ilocos. Ni kunamon ni John Michael Pudol Anin. Good evening, Sir Idol. Shout out dito yung Abra, Papliman, na Ilocano, karikin ka, thanks, Sir Idol. Nagkapuray ta kinipagayam, John Michael Pudol Anin, Tanay, Probinsya, ti Abra. Pablawan tayo magkaroon na pagayam, ang Lisabon Selection and Family, ni Kabarwan San Emilio, Ilocosora, ni Marie Valdez, ti Patak Burgos, Ilocosora, hasta ang Kendines Madriaga, ti Bangga Dabra, Agosto Mico Ayurina, ni Suyo, Ilocosora, ni Angel Arsina, ti Abor Narbacan, Ilocosora. Pablawan tayo muna, Mr. Mrs. Geoffrey Lisa Gambito and family, Arling Galon and family de Barangay, Waigdaya, Candon City. Kastamutin ka na, Mr. Mrs. Di Armayla Garnasigawa and family, de Barangay Katerman, Candon City. Pablawan tayo pa na pagayam, Anki Malano ti Bangar La Union, Lilia Dagno ti Kasilagan, Banayuyo, Ilocosora, Inisali Kodjama, Santa Cruz, Ilocosora. Pablawan tayo mo ni Leni Ramirez, ni Madarang Salcido, Ilocosora, ni Rila Marca ti Marin Salcido, Ilocosora, ni Marshall Bravo, ni Santiburcio Salcido, Ilocosora. Ang kastamutin kin Mercy Cabora, Ira Santo ni Rexon Kines, Manuela Kines, ni Barangay San Nicolas, Candon City. Maglawan tayo mo ni Ginalyn Mina, Tigabkaburaw, Burgos, Ilocosora, Mr. Miss Bini Violeta Alcantara and family, si Ansad San Esteban, Ilocosora. Kastamutin karapagayam,
Victor Abaya, ti Kamanggan, Santa Cruz, Ilocos Norte, Dayan Cortado, ti Kalawan, Candon City, Ria Palya, Ilobong, Santa Lucia, Ilocos Norte. Paglawan tayo mo ni Susan Galutan, Bagani, Campo, Candon City, Nina Jose de Caterman, Candon City, Eric Saldua, Ikamaraw, Narbacan, Ilocos Norte, Inilari Akisay, Nambulugan, Narbacan, Ilocos Norte. Kita tingarudon ti Maudia Sunata, Ameroknoy karakay amin na pada-pada. Biag to'y biag ko, nagtenga ng oras, nga inakipapanaw di arpa. Ngem dawat ko di kantukad mangliplipat, ikari kan kabiag ko agsulian. Agnanayong tuwa sikat laglagi pe, tasikala en biag ko ay ayate. Mamati ka tintu mamaliw tu'y kari, asiksikat itong palko ken patpatyen. O biag ko ang pinakadatan, inakong panawan kan, talagip mo din tumapunas, ngayong gara tumpalbiyak. Ururayem, di pa nagsubliken ka, tain nga tutumpalen di sa pata. Ngemuray nung umadayo pumanawa, ikari kang kabiag ko agsulian. O biag ko ang pinakadatan, inakong panawan kan, talagip mo din tumapunas, ngayong ganap tumpalbiyak. Ururayen, di pa nagsubliken ka, tain nagtutumpalen di sa pata. Ngemuray nung umalayo pumanawa, ikari kan kabiag ko agsulian. Dapat sa 12 minutos. Sangwanan tu oras ng alas 8, hintay panagpakada. Kablawan sa roda pagayam, Mr. and Mrs. Danilo Lose Galyeso and family, Mr. and Mrs. Dennis Wilma Alcaide and family, Mr. and Mrs. Raymond Doliente and family, Romero Alcantara Jr. and family, Niliniego and family, Sopilo Balvin and family, Vito Balvin, Berilio Balvin and family, Dennis Aguilar, Bobet Aguilaran, Benito Jamat Jr. and family, Ken Ruben Jamat and family,
Barangay Langigan City, Andon City. Kablawan tayo mo dito amin, akasoldaduan di Tanay, 24 IB Bugbuga, Santa Cruz, Ilocos. Takayamin di Tanay, Bugbuga, Santa Cruz, Ilocos. Ang runan na kita papagayam tayo, manayat nga, buy-buya ti live Facebook, Tanay, 24 IB Bugbuga, Santa Cruz, Ilocos. Nagkita po nga kasoldaduan. Kablawan tayo ni Darwin Pantalion, Alexander Pantalion, tiga Pangpilar Abra, Gator Reyes, Tukepa, Luba Abra, Madeline Montes, Tamak, Villa Bisusa Abra, hasta mo ito yung Melchor Doña, Paulino Doña, Erwin Doña, Joseph Boreta, ti Barangay, Motor Santa Maria, Ilocos. Hasta mo ito yung Serial, Biani, Charlo Aglusolos, Rebor Kodjamat in Family, Makawayan, Burgos, Ilocos. Kablawan tayo mo na Mr. Mrs. Frederick Marcel Combas in Family, Mar Combas, Crisel Bilino Combas, Candida Combas, ti Barangay Gayaman Luba, Abra. Basta mo tin Ebi ni Canora, Eduardo Nicanora, ni Patar Agno Pangasinan. Kablawan tayo mga Tilaylani, Bira, ti Barangay, Barlo Millsite, Mabini, Pangasinan. Kablawan tayo pa na pagayam, Fatima Valdez, Eben Valdez, Mirly Valdez, Roel Camat, Ricardo Sabado, Roy Santol La Union. At tao kina Albert Rapada, Hopling Riquepo, Mr. Mrs. Boy Leonor Ganaban in Family, sa Barangay Patpata, Siken, Andon City. Mablawan tayo mga Warlita Pascua Cortez, Kalangkwasan, Salcido, Ilocos. John Rugodo, Bugbuga, Santa Cruz, Ilocos. Marisa Rubia, Litong, Burgos, Ilocos. Hasta Mutin Garnel Garcia, Joby Garcia, Ira Garcia, Barangay Sabuanan, Santa Lucia, Ilocos. Ablawan tayo mo na pagayang Wilson Calindas, mga Pilipinas, Liga Gallardo, Crisanta, Villacarta, Lili Gambon, Mr. Mrs. Landing Pili, Galotin Family, di Barangay Magani Gabor, Candon City. Ikatuyin lagi si Brandy na motorsiklo, Honda, Yamaha, Ken Suzuki. Kaso installment, anya pa ito, rurahin nyo gagayang, may kayo nag-apply, tulungan kayo makairwarti motorsiklo yun. Ito yung Philip Marketing Corporation. Manipod Kandong Branch, Narbacan Bantay, Santo Domingo, Ilocos, Ken Abra. At dati agur-uray, 1,000 pesos. At dati makuyog na customer, makairwarti motor na. No dati sa Lodsudio tumawag, dahito yung cellphone number 0927-6952-099. Nino kumunta kibya messenger dito Alcantara. Mabalin mo ito, bumisita kayo. Margitin na Dakama ta branch office, Tidon Philip Marketing Corporation, kung saan nyo liplipatan ng ibaga Dinagan Lito Alcantara, Sales Manager. Inuwi bagayo ng Ugyo, Tiradyo, Tiragpas, Margitin madanunan nyo kakapintas, kinaisim mababalasang sa opisina Tidon Philip Marketing Corporation. Tapmin sigila maalay yung mutlan 1,000 pesos no makairwarti customer motorsiklo na. Free helmet, lifetime free service, free LTO registration,
iti requirements to valid ID in may salang kumikar. Don Philip Marketing Tagur Oray, karakayo. Nagitemot nakabayad yung Timotol Secluda, kailanin nagtulog yung Alwar Sierra, Timotorio to Opisina, Don Philip Marketing Corporation, Canton Branch, Canton City. Hasta mo talaga saan pa ay nakahala. Iti plaka Timotol Secluda, manipod taon 2017, agpababa 2014, yung kailanin mo ni Clem, sa Opisina, Tilteo District, Canton City. Tugot yung lang naging original UR, CRT Motor Secluyo, Agraman Valid ID. Arawin papagayam nila, agsipod kanaibos mo rin, di oras tayo ito yung programa sa umibing ayo ginandani, tilukanja. Tinton manon malum na bigat, padaanan yung tumanin, kita maray dayaw wapag peganyaw. Arawin papagayam nila, ibatin tinaimbag nga oras, en rabio amin, apada-pada. Itinagan ti Master Control, Dennis Lavilonara, hasta mo tin ti Tibisay, Pepen Channel 13, Licho Maria Bag. Ente pagayam yu, Manong Lito, Alcantara, Litoy, I love you, babayo. Mas pinalawak, mas pinalakas sa paghatid ng mga pinakahuling kaganapan saan man sa Ilocanja at Cordillera. Higit 2 dekada ng pinagkakatiwalaan. Ito ang radyong pambalitaan ng Tiradpas Network. DZTP, Radyo Tiradpas.